Bw'omugusi. Wana hebironi ko bigendrete ko myaka kigimanga kena ngo kwaligania SMS ya mangana majya nyaro kumanyigati ari to aberete ko kwaligania ku rose mambia yalenge ntambe weka chinse chigobono chebono margo bali tukariga aneri ya Jumapili tariki 27 mutinyo gatatu mwa so mutinyo kane umwaka bw'ikiri bubere na 24 na mange abereka okolekana yasiri bongo cyo kumanya ase margo ba yabona nebuna bali kibaito abere bako ya sangreria ngime na isiko yorgongo roguse asiribwa nyare ko gosansa muranera inyorobono namanga akolekane itukulia ramaga yo kuba tukwe kibasari ngase godiya ya Masimba ni gobono omwe msewe godi ya Masimba pasmaira ngarokane komo chimo governor we county ya Kisii Paul Simbarati asoko bataka kibasari echiwa nabwenta ko ali bageri ko cha somo msewe godi ko nyara gucikerania sensemejo inyorobono no nyamaga ya Bwasma amaira ko nyara guikirana asomo nyagabiri tukulia nsemeli ya Masimba ni gomo governor we county ya Kisii Paul Simbarati atamwali bagomwe msewe godi yo aliko nyara gukwana n'abantu bayasensemejo engana ya mugaye kima omwe bogode yorokane kwe murungania nako mucyo mugabana sawata mwali baga magega yoko genda se wodi ya yekorwa kibasari ngana ya rokane ko taliberera ane muna sokoro we kibasari ngasensemejo biko mugabana we county ya Kisii Paul Simbarati nako letara ya musiya bana senyagetari ya Kisusu level 4 ngaseri tukoliyalera na namono wichanira enchera omenye wabanyagetari bole asensemejo bono butali gwekerango kaliya etakire nengana boy garati atabiruna achikonekya kobekana chibara chisena sokro sinya gitari ya gazungati ya manga bereka koleka no mwacho murgeria ayingo cyo kumanya ase margoba ayabono nga sonsi na bogoto bwatya ngotera nsemeli mtende nsemo ya Facebook na bogoto na buna Ndizi TV News digital na bega nsemeli ya YouTube na buna Ndizi TV News bose kweba kutubatu wetera se website YouTube na botambe www.ndizitv.net nyara konyara yo munenda mange woigo nyirabura nabo konyara gotokorete nikiyo nambe mu bwanje taso konyara gotwakire kura botali guwakanira besende yonse yasokolika ujumbe gose SMS ngaseri takuza okolikire takuza KUZA karokwa likire takuza moncho muligeria otimo chia se namba AMO isano nemo enoti AMO kolikire takuza otimo chia se AMO isano nemo enoti AMO nyirabona ujumbe ye toli wakanira kende gyonsin nyala gochora ACTV ribwanjiteko ikensemo ye category osenseme ya ACTV your favorite TV station olika Bundizi TV binde icho likolengana nuko gani kwao kolenda saa yo munenda mongo mocho muligeria tikatoye kamanyere kurwa kola nsemende ye studio nyala gosangamuna lwa tokubwatira nere kwa nekibuna chibi chamule ligicha wikere akoro kwa Sar Stanley literana nchi nkoro kwa Vincent Onyanja. Chumuli gona sanse kabono isatu chabono butuko twemanya senchira yoboye kirano toko chaka mangana majyakuru wa Igase county ya Kisii asali tukulia romu governor we county ya Kisii Paul Simbarati ligekera nase wodi ya Masimba eliko nyara kona chicheki chibase lichibana baka wasioli na kuchake wenen asali getika likia guze stadium wa Igase county ya Kisii wekensemu ya Masimba ni gabwata ni awa ikira nase nsemejo nanagonona bokati ya MC ikira nase nsemejo ngamo nomu MC we wodi ya Kisusu Anthony Nkunde nomu MC we wodi ya Ichunigi Kurufsiocha msewe godi ya Mwenyero Peter Otachin gati ya MC bande baikirana negochinga kechibono Charles Obebo yubono obaga literia wali kubwato kwa buno mukonyu mu governor ngere nigekirana sensemejo na bokolengana no kubwato ko chibasari echo ngo mu governor ateruna nagendere gosira na kone kibuna ngosira ale birengo byekisemi sensemejo muno chinsemo chinde na warati nigakuna mangana ya magendro ase county ya Kisii asalire yego chukubwatira nama nabo bwatani bande asoko nyara gosira ebirengo aho byekisemi nabo go amangana renge tamagendro obuno tokumanyigwa no muri keito Mildred
Mumanyi. Omugavana bwe county ya Kisii Simba Arati nigarule eira yogocha gwekirania amagendero imeyo wadi ya Masimba ase bunge nyalibali masaba ase gati ya amagendero ayo ngamone chipara edaraja amone krimali kya mabere niga ya kwana ya gachinga ki arenge korotota okwena nugwe chiche kichechi basari ase wadi eyo ya Masimba para echiche atenene tikuna ende naba MCA abwiko mna watano aigani maete para nchira kolekana moroche echinde chiga kolekana gesusu echinde Nyamasibi echinde Ichuni nzete ko bashwa contractor ngoso erega era yakolere echinde ekole chipale echinde nate message besachiane mekinde shwa ekuliri yabeire abantu twanse kwera mabero ekere ne promise na aliete kiendo moju ikabone karongo ndo mugabana nkomekinde shwa ekiri malikeri yakole ndike kyabeire ende boy ko na kitega ya ngumbu umo father Onyonga akadira nywe edaraje ya macha we taigo rebobe lakini lige na lili tanya wati unajite nkariki kibasiane Jones omukoro mubuko nkahata lige na lili amara mnabe kororo orochiro na lutaya toroenga kitokorokora mwantebe daraja chinyinge chiri chibwete especially chiri chiri county ngorora toringa kitoko bikakibesoro aborokiwa ba form 2 form 3 amona form 4 abubale elibwe ya mochi 245 nigo banyora chiche kichechi basari eyo aso mugavana abasaba aborokiwa kobeko mukya asa masomabo lero inachagaiga ko make sure mbasere no sera kuande nomoko ogo sera wenjara kwa bana bagenda ralia school itanga nitaitensa ba mabera mutu abere echeki chicheki kanganka dicharwe nonye kanga na alamisi ntu achiwete lakini ntegetemba saba mabera mutu abere ekiagera nchia nyorwa sorry nyikete yogaiga enacha ngena ne chicheki ne chicheki echimontegera eronko ena nande chibesa shilingi million 3.8 million asa abana 1245 eyima simba yoka Umugavana ni gasaba abaraibonsi gocha amo aso korenta amagendero ase abamenyi be county ya Kisii asa basaba nonya negati yaba MCA bali bakomocha oburaibuaye gotiga siasa engaki abamenyi baganetse amagenderero lakini bona abagaka natebe tumuisaransi no mweshimiwa ino momwe agambe na inwe naliturayira amagendero bot segitego tokonya tuiwana ina bona ndagite basabe mwezi mwanjije tubakorera amagendero na mwato ete chinguru icho ngolipotalia egetaseni kya Ndizi TV eletaliane Mildred Mumanyi Mbija muno mulikito Mildred Mumanyi soroboti rwa sencheri jobo ikirano gotegera boigase wode ya Masimba igoma misebo wode ya boss Maira rokane ko muchumu governor we county ya Kisii Paul Simba Arati eyemaga yokorechi basari se wode ya yasaba igatabaga ko muhari baga anyara ko kwana bamenyi bensemejo ase wode yo kolenga na boss Maira ni gate birebuna nigo yaro kyogo cha yokona go cha sale maiga yogo tamwali bagabu no mu MC borogongo elenyara ko kwana abantu baya bari ko chibasari ngiri tukolia lero nigo chinga geja tabirebuna niga arengete ensemo ya gesiasa asogote buno gotaguri bagari ya somo yegokolekana sema ya Masimba ni gobono gosegetire na siasa kolengana na boss Maironi gate birubuna ere kubwatakana ko basensemeri ya UDM ngikero mu governor we county ya Kisii Paul Simba Arati otamwali bakonyara gukwana amenyi bensemejo na bokolengana na boss Mairoro mu MC bogodi ya Masimba ni gamuchiro mu governor asoko irechi basari ya sensemejo libagawante kotigoro mu MC bwensemejo konyara ko irechi basari ere bye komanyene ngari konyara kurwa go chia saba menyi bensemejo
nenganarokana kugikiria muno na kugania anyara ko busibori bwa na gukorra bamenyi bensemo ya masimba emiremo libaga lyo mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati agosona na agosona no obokorri bwaje asensemejo wetera senchira yesimi ni gobona gikeirie egekorekyo abarai bachorire n'abantu nigo baneri gusikana umugavana asiko mu MCA amasikana yaru aso mu MCA agenda aso mu governor ekiara ekine kiwego kuna good leadership ora yobia kana umugavana achire ward yo mu MCA tigati go mu MCA ne toka mbali kuragera nera mesemo etoka mbasikaini mbali go ko mbali basani amweri bagali yaye no mu MCA omanyene ward yeyu akwanira abantu baye so gero mugaba nagoje masimba atake ko nganda mine tandi ko organize no mu MCA just because inchende chama ya UDA nerare chama ya ODM ikingeri gendo keronge ikiera ni president ekaro ya chirase ensemo ya ODM twaro ya bachumba bonsi pibago kwana lakini ndu anakara mu president ga kora chibasari cha CDF so document na umugavana era etakirete akore kirigento neri kikebe so I'm saying igende kikia masimba nekebe tigabara ibasikane neri abantu bagusi baranyore amagendera yaganaire na gotigana yibona umuncho muri gitotigara boy gasorongo rwa gusimeye county ya Kisii gandira ko muri karali abakaho koleka no mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati aziri tukurira ni gakoletaro ya musi abano gocha senyagetari elia ya agesusu level 4 asabona nyara komera na kurigera ligoro yobokorre bogendrete asenyagetari jo okona cross nyagetari yo ni garate abereka gote yabuna ni gero mu cyano monne kubwatikana nchira abanyagetari bamenye tasensemejo asogote yabuna mu cyando ro ni goro monene ane nyumba cy'abanyagetari kolengana arate boygo ni gate bira sentunde ntangane nakikone kenyagetari ya Kizungu nyarire ko bekiro chi milioni 15 ekira konya sensemelia ya magacho tinga kecyarate ni gate bira nakiko Canada sentunde ya kabiri chi milioni 30 ekyo nakira konya sensemo ya magacho nakone kubuna abanyagetari nkonyora barasagiye bakomenya kerekeri bagendrete kuri obokorro cya sensemejo igate bira nakikobotera namo nabarayibande anekuru sensemelia bochino kone kubuna nyagetari ya Kisusu eyere level 4 ngonyalere gotwara obokorri bubwendete gochya sawa menyi ase ensemeyo Entente byo bantu baminto bonse bagusi bali bagumike facility ya Kisusu asai kawanja ese forward budget tubwate ngobe kande chi milioni 30 hectare 30 wose first that they make milioni 15 so that by supplementary umuntu wasoime Toro nande usinto momete 30 akole emiyaga acherega nyakitari kuri mutu gana maraye ngilero ogende moyiga kendenke mochari tei administration teyo nwana saba kolegas wetu wa kolegas bamenyete bobe kubwa none chinka chiao iko I want to promise abakoli bane bonse gas abanyakitari bale mai God willing in another 6 months na mukonyora saki ya mu operate this hospital last made a net to normal kurumugaka professor anyerosete mpaka bona ekora kana kini ganya gakoleka nanche na undertaken na nkonyerosete bantu baminto ntora sure dinga egas with mutubega ngokora toligas no mweshimwa kirage no muntu mungwanale igo ningendere okolera abantu baitigas na mwantu. Yes. Kita kwa gavana ngambia mano asoko facility to ya Kisusu level 4 tarire ngire bunere rodre mechando to bwate na endo promise ringango bekari chibesa 30 million cyo gukora renovation asenya gitari to ya Kisusu na ende ninde no mumane gavana ga kwanire igote birenga Kisusu yeto in 6 months ngora bere nonye bone ga se budget yeto bwate to kujukora ibintu mbiro na bekire biko cyakora ega na ende nimanyetinga ngoikira na bire abantu weka barre change ga Kisusu na inde asenya especially asenya gitari yeto ya level 4 na gotigana yuboni gomo konyo murewe nsarikati gashagwa koleta yego cha skuru yoboroso ya Valley Bridge kutoka nsemo cha kia Michael ase bungeri ya Mathare meye county ya Nairobi kolengana gachago kona kurenseme ye maiga ya macha korokana kosombo kati yabantu asensemeyo kubwataka nembre nyinge genrete gotuye reto igo anemono imeye county ya Nairobi abantu 14 nigo barokano sira magima asensemeyo
anakia maiga yogo sombwa amo ne toigo niko chinga kitika chagwate bere bunemiro bere joko anakia na baro kiwango na bari chiskuru tukare Jumaine ni gege ndrete boikerano nabokote abana wikabazo chiskuru niko chinga kitika chagwa bere kagote abuna bune serikali niko bari gichinchira abantu bari barasense meje baroka no kuno ne toigo amana macha mange asiba konyara komenya na gutwara umenyo boisaine ekero kiri serikali gante ko bigachinchira chiabene ko ne kibuno ndete gochikoirwa na machi na inde kubwatikana nembre nyinge gendrete gutwa chinga kichini gasingire buna chiskuru ekachiguru tukulia Jumaine no nyembre nyinge kegendrete koenekiwa. Munajua lazima tufungue mashule yetu ndio watoto wetu waweze kusoma. Kwa hivyo tumekubaliana wale wote ambaye wako kwa mashule tutakuwa tukiwauliza kwa heshima, tutawasaidia, relocate hawa pahali kwingine ndio shule zetu siweze kufunguliwa. Na hapa katika Nairobi tutakuwa na kambi 3. Moja ni pale Masinde Muliro Grounds, kuna wale ambaye tutaseto hapo, tutasaidiana na hao partners wetu na Red Cross na serikali tuhakikishe ya kwamba wamekaa vizuri. Pia pale kwa Mavoko Assistant Chiefs Camp tutakuwa pia hapo na kambi nyingine. Pia tutakuwa na kambi ya 3 tutaamua leo saa 8 upande ya Kasarani ndio tuweze kuweka watu wetu kwa ile njia sawa sawa. Ningetaka kuomba, tumeambiwa na wale watu wa kutabiri hali ya hewa, leo kutakuwa na mvua kali zaidi na kesho kutakuwa na mvua kali zaidi, na ningetaka kuomba Wakenya wale wote wako karibu na maji, wako karibu na mto, tafadhali tunaomba nyinyi muweze kuondoka bila kushurutishwa na mtu yeyote, mkuje pahali mtapata usaidizi. Pia nichukue nafasi hii niulize Wakenya, tafadhali watu wangu wa Kenya, watu wetu tunawapenda, tunauliza nyinyi kwa heshima, pia nyinyi mujichunge. Gotiga na yobyo bibiri byetendeta so kuremeremo yaboche saba Kenya anemonekyo mbekeria na boigana semo yebigamboro Anthony General na boigoro mu baba governor ose Council of Governors COG amana abwatani bande aba commissioner bono betendete igoli tukolera bombera na semeria na Naivasha imeye county ya Nakuru eliko konyara kumulekera buna barabwatira ne kwaneka ngokora bale emirimo yaba senchere bwennete batari koingera na gwanchirira konde gwensi gotayo umuyigo bago kwalego no mokonyi bomure bwense rigadiga shabo boigo senseme yoye county ya Nakuru igebiyombe ibona batebiru nambane kibuna ambacho kurobokorera bwa century bwennete gati ebyombe bini go balire ira yogo chikobwaterana unenchiremo yo kurobokorera century enkerano. Would like to therefore take this opportunity to express sincere appreciation for the invaluable role played by the various commissions and independent offices in entrenching devolution in Kenya. Organized by the Office of the Deputy President. And notably, this forum exemplifies our commitment to fostering dialogue, collaboration, and mutual respect among key stakeholders in our democratic governance framework. By prioritizing adequate funding, safeguarding independence, raising public awareness, and fostering collaboration, we can support, strengthen these vital institutions and ensure that they discharge their mandates effectively. I'm honored to address you this afternoon at this retreat, and I'm grateful to Your Excellency, the Deputy President, for keeping your promise, and also I'm grateful to His Excellency, the President, for his foresight and commitment in fostering a collaborative relationship between the national government. We must ask ourselves whether we are sufficiently giving back for all the privileges and the powers that we enjoy. Are we delivering services to our people? Distinguished guests, ladies and gentlemen, delivering development as underpinned by the bottom-up economic transformation agenda requires input from all players. There is no development specifically for the executive, the legislature, the judiciary, or the CCIOs. We only have one development plan of transforming Kenya together. The executive values the work of the CCIOs in socio-economic development, especially in bringing balance through objective oversight. But a lame or struggling institution cannot check the excesses of the executive
in the spirit of promoting transparency and accountability for public good. Distinguished guests, ladies and gentlemen, I wish to confirm and affirm the Executive's commitment to close working relations with constitutional commissions and independent offices. It is a requirement that we commit to fulfill. Gotigana yu abatani kuruwase kiama kia ANC ama National Congress kuwange kura wana Musalia Mudavadi nigo wana wabatu kuterele chinkumabuna kiama kinge chikubunua na kuibatani kucheso mulibuwa Kenya Kwanza alamuna wasuwase kiama kia UDM kulengana numuliki we kiame kiomboko milemba nigate vidabune kiama kia ANC wasama National Congress niko gatinine na wengo chikubunua osengo ligo chikuibatani kiandike kumia somu mulibuwa Kenya Kwanza niko chinge jibate vidabuna buna ANC nikobako moko muraiwensi William Samoei Ruto nabo igomba kumubwata sobo cholibu mwaka bw'ekiri bubere na 2027 niko chinga bate buru nambagenda rete yumurwa ndiryobo uyura chigotene na sobo chiri mwaka bw'ekiri bubere 2032 na sobo cholibu ngakejo asikanda bone bate buru na ekangene ne yabuno kubwatsi ya Kenya Kwanza nabo iguru muraiwensi William Samoei Ruto asobo cholibu 2027 ekabara choro murayabo 2032 ochikolikie karokyo muraiwensi woterase kiama kya ANC sabata vile kiama kiabo mkilikuvunua. Mwaka wa 2027 wafuasi wote wa ANC na viongozi wao wote wanaunga Mheshimiwa William Ruto mkono. Sawa sawa. Na unajua mwanaume anaenda kuchukua hiki kitu. Kitu ya kwanza ni kwamba chama cha ANC hakitafungwa. Kitu ya pili ni kwamba tunataka grassroots recruitment. Kitu ya tatu ni kwamba tunaenda kuitisha kumulekera umuliki manene gwe kiombe kibakolimere Mokoto Francis Aturi ni gobona nyarre kubodi bali bagante koseka sigyo mu governor of county ya Nairobi Johnson Sakaja kone kibuna ko mwabali bakalia bena soko nyarwe kirani mirimo yaye nane mono meje county ya Nairobi. Aturi kokwana aseri tukolera ni gate rubuna Sakaja ni gabete ka koli bakalia bene eliko nyara ko wakora menyibe county ya Nairobi ko bwate kana no burayi bwaye koruwa asinga kuchamagega nabo igoni gate birubuna bali bako basegesege wanta ko mwali bakalia bene eliko robokorre bwaya senchira wenerete. But Aladwa mentioned mambo ya Sakaja. Nyinyi nyote mnajua Sakaja ni kijana yangu kabisa. Na when I said siku ya Labor Day ya kwamba mnipatie huyo kijana kama senator, you did it. He's my boy. When the father retired, he left him behind. He left him under our care. Wakati mtu anaposimama kwa television akichapa huyo kijana, mtu wa kwanza kusikia uchungu ni baba yake. Na nitajaribu sana kujirestrain. I will try kujirestrain. Lakini mtu amwambie the father is not happy. Boygoni ngana yabirga ke woko boko siaba ke woko boko no mubungo makadara Joja Ladwa asebona nsemo ya nyara kote yabuna nemi yake birijo kama gayo sokwa ya obisi Johnson Sakaja ro mu governor of county ya Nairobi nabegona bwanta ko wali bagari yabene anyarwe kirani yo bokorre bwaye kole ngana Ladwa ni gate birebuna chenchira bagenda rete ko mosegasa yo mu governor of county ya Nairobi ni gere ramagenda ko tikara maigasa nsemo ya sebona nera nyarre ko boli yabarwandre bana boygo bari kwamera nera nsemo yo kuliyo burai bamoli bagari yabene weekentunde ya myaka 5 ya ire kumena na sensemeli yetebe mwaka bw'ekiriwe na 2027. Nataka tu kusema mambo matatu sababu waziri yako hapa. Kwanza, katika Kenya yetu mfanyikazi number 1 ni rais. Na mfanyikazi number 1 katika Nairobi ni governor wa Nairobi. Na hii ningelitaka Bwana Secretary General usikie na utusaidie. Wewe ulinisaidia nikawa meya wa Nairobi. Sakaja alichaguliwa kama governor Nairobi mchana na akatangazwa mchana na akaapishwa mchana. Apewe nafasi yake ya kufanya kazi. Yeye hakuzaliwa, haku-apply kuzaliwa kabila fulani ndiye akuwe governor. Yeye amechaguliwa, apewe heshima zake. Hii ofisi kufanya kazi ni ngumu, wale hawajui. Mimi nimehudumu hapo, haulali, hauwezi hata ota. Mambo ni makubwa. Kwa hivyo ningeomba Bwana Tuoli na viongozi wetu wa Azimio wako hapa, waziri kwa hapa, Sakaja apewe nafasi yake. Ni mwaka mmoja tu na nusu, hata haijafika, wameanza kumsukuma leo hii
hatafanya kazi, wangoje 2027 wampe nafasi yake haudumu kama gavana, na sisi tumsupport kama wana Nairobi, tuone mabadiliko yale yako. Hata nasikia wengine akisema yeye ndiye ameleta hii mafuriko. Mafuriko sio yeye, mafuriko ni ya kitaifa na ni jangwa ambao lazima sisi wote tuishikilie. Kwa hivyo nakuomba Mzee Atuoli kama katibu mkuu, na huyu ni mfanyikazi wako namba 1 Nairobi, muombe nafasi, apoe nafasi yake. Na gotigana yose budget y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'ine w'iko mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'itanu gose 2024-2025 budget niko banensemo y'ekiseminero bona ebekeri kibaza kinyekima ekibona sire shilingi bilioni sana ibere ose kimisana ibere 700 billion ekibona kira kigosira mangana kisemin kolengana n'umunyakiro we budget bagoro omubunge Harundini Nyoro negate bire bunani gansemo y'ekisemin gebeke kibaza kinyinge ekibona kire bilioni kimisana ibere unanchire mu yokunyara gosira kisemi aiga sense ya Kenya niko chinga kichibono Ndini Nyoro abereka gote abuna enseme ryose kembe ko bali kaba ari mu Service Commission TSC niko kobekere chibesa wetania kerengo na komento shilingi bilioni 25 na mu 26 billion ngechibone kembe kyanyara kuboli kwa kana kibuna komenta kere ko bali kaba ari mu unanchire mu yochwekera ni mu Robolo Junior Secondary School la niko bate beru ne kerengo keranetiwe asenchire yoko ne kibuna ekembe gya Teacher Service Commission TSC komenta mu barwa bali mu chiskuru unanchire mu yoko nyara gosira mu Robolo CBC anansemeli ya Junior Secondary. Katika bajeti ya kama 4 trillion ile tuko karibu kuanza kutekeleza, bilioni 700 tunaweka katika elimu ya watoto wa Kenya, na tumepea TSC katika ile mwaka ya serikali inaanza Julai, tumepea Teacher Service Commission an extra 26 billion shillings, na tukawaeleza wafanya jambo mbili. Jambo ya kwanza, interns wetu wale wako katika JSS, tumewaeleza wale walichukuliwa pale beleni ambao ni 26,000. Ile mwaka inaanza Julai, TSC wawapatie kazi ile inaitwa permanent and pensionable. Agriculture, hata ukijaribu kuongoza watu na hapa uchumi ya tumbo inaleta shida, hakuna uongozi iko hapo. Na ndio maana tunaweka hata kwa hiyo budget pesa ya fertilizer ya kutosha ya all seasons, na ile kitu kidogo imepatikana hapo beleni ya maneno ya fertilizer na waasua haitakuwa. Kazi yetu tumeweka pesa, na hiyo pesa ni ya kununua fertilizer in all the seasons ahead mpaka tufanye the other financial year. Maneno ya afya, mnajua tuko na mfumo mpya, tuko na mfumo wa housing project ya kuleta kazi katika vijana wa Kenya, na ni kazi ya kudumu, na pia kuleta multiplier katika economy yetu. Na hayo mambo yote tunafanya kwa kutafuta namna ya kutekeleza uchumi, na najua nyinyi kama wadosi wetu mnaona uchumi inaenda vizuri kiasi. Nauliza Wakenya wote kwenye wako, tuchukue hii muda ya mvua kubwa kupanda miti pahali popote Kenya. Kubotikana ubututukano wa sensemo yokuru wa kubo yobono kuru wa sensemo yeserikali abalimi abangani go barokana kwe murungani asama tukabwango iga engano nabo yagendera koleta liberege ntokerete kati y'ababunge kugania ko igo muswada se bunge asokane ku mwaka isiko omwaziri bobole mithikari ndore gitukulia rokolengana mithukari ndure ni gaberega kwegera asate abuna ereni ga kolega sukolengana nebuna betaka guchiko no murayibwense nabegote yabuna tubatu mu chandonsi kubwatikana no toka na kubu ya sentri obutukano obono botarengo bekerengo keria getakere kolengana na mithikare nduri ni gata beruna ereni ga bwente koreneri ya masemo gochia somura iwesa na igomura iwense na maitemere mu ya area korra nonye obutukano barokana koboro asensemo osa sekta yaye yoburemi. Sitaki wale wananiandikia message pole nini. Mimi ukiniangalia sasa, mimi niko katika serikali na rais anajua ile kazi mimi ninafanya. Sasa unafikiria mimi ni mtu wa kutishwa ama kuhangaishwa na watu? Hapana. Mimi ninajua ile maneno watu wanaongea juu yake hawaelewi pale iko pale haiko. Mimi ndio kiongozi wa ile wizara, na mimi I only report to my boss, na anaelewa hiyo maneno, na mutajua ukweli wa maneno before the end of the week. So tuachano na sisi
mtajua wenyewe ni akina nani. Hii ingine ni propaganda, muachane. Wabunge wako na maneno yao. Chumulike bono chibero no byachire ngantire muto kama ngana majiga bafite kane 30 Monchumurika bono kupatikana nebironga nchire ya kromo smarga wamangana majia senchire yobo ikirombi ya muna soko nyara go chora go tengera Ndizi TV obwansubo mo gusinyira na bokondra go tokarika tsandikiyo nambe ye mane muna sokuru androbo nyankongo boli bwa kuza awards nyira bono kuza KUZM na bokonyara go tokare kure ya ko tokarika tsandikiyo bwanchete asoko nyara kuri SMS yeteli kuza KUZM otumo chia sen namba AM isano nemo enoti AM okoli kedeta kuza gotumo chia AM isano nemo enoti AM 15601 15601 anyira wono jumbe yo tulikona chokende Johnson no enenturu go sesomoni igwa gotumo jumbe yo bosa pi otali wakanira kende wansi roi kire gali yo favorite TV station ose TV ribonjete okolika Ndizi TV rokwali kire mwancho mulgelia tinsemo chinde chora kolengano ko kwa ireti wansi nebintu binde nabo chora go tirimboka kolende nyirabuna ngasensemeliye TV bwanjete your favorite TV station ese TV rwanza kima uri kabuna Ndizi TV semende chora kolengana nokuganiko nyirabono tobasa ko chora nsemeye mutigen semende wikabwa kechikura asa aborionsi aboria sensemejo ekura yao emanye kobarwa mbiyemo Sara nerone kibono Sara mumanyi nerone kichibi chamuri gicha wikira semargoba yabono nabali kwetombye bona soko bwatira nayo murigiria soko chorako yatengera ase margoba yabono tumena nenga kienda SMS ya mangana majabuna botambe kumajibuna gende to watekana gutuikira asenseme mtandao una botambe Facebook Ndizi TV News Digital na begense media YouTube tanalo buna Ndizi TV News soba soba gotobwata ase website yetu na www.ndizitv.net murigiria bya tirana nchinkuru kwa Vincent Onyancha Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi.